Mwaka uyu uroneka kwanjia na kuguru kwa umotho muno kuri aini na celebrity a Gikuyu, Ndigano na ngucanio cia kiwendo ikiyumirie hiko-ini ciao. Kwanjia ni family ya Muini Trizah Zebed uria winite thina ni umagwo, uria riu kurerikana ni matiganite na muthuri wake uria marite thina nake nginya utheri uramagia mbere ica ikuhi thutha wa kuina rwimbo ruu rwa thina ni umagwo na makinyitirirwo na njira nene ni ya Kenya. Muthuri wa Muini uyu Zebed eyumiritie na akaubura ati ni matiganire na mutumia wake mweri umwe muhituku thutha wa wira uria aigeirwo ni mutumia Trizah kuharana guthira. Akauga hau niho kinyararo kiaumire o nginya agitigwo. Akauga atigirwo oro uguo tuhu atahititie, no Muini Trizah Zebed andikite o rurenda-ini rwake rwa Facebook, shida ni ati hakuna anaweza kuelewa, ni Mungu tu anajua. Nao mafansi aingi ake makauga ndagetikire kuaria na bloggers nginya ahonie kironda kia ngoro thutha wa githagathago giki. These are my kid sister and brother. As their elder brother, I will always pray for them and support them. In every marriage, there are misunderstandings and differences, and how they are solved is what determines the future of kids. I will not take sides. I will advise them off camera. Let's just pray for them. Iyo niyo ndumiriri iria Karangu wa Muraya arekereirie igie Zebed na mutumia wake Trizah, akiuga ni agutigirira ni macokanwo na agwika uguo atakuite kamera, koguo andu matigane na family ino na ni makuiguana. Reke cikiomborane. Muci ungi uingirite kirigani wa wahu wa Mark Day na DJ Mark Day aria kwirikanite na ndeto cia muhuhu ati matire rugendo-ini rumwe rwa kihiko, na uu ni thutha wa wahu wa Mark Day gutharia mbica cia muthuri wake ciothe rurenda-ini rwake rwa Facebook na gucenjia ritwa riake na gucokia uria etagwo tene atanahikana nirio wahu wa Karithi. No gutire ndumiriri o yothe erekereirio ni andu aya eri kuonania kana kwina uru, na andu magakiuga gukira kwao ni maundu marageria guthondeka. Reke ona kuciomborane. No Karangu wa Muraya uria ni mutabani wa magongona na Muini ni arikitie kuingira rurenda-ini rwake na kumahe utaro, akiandika rurenda-ini rwake rwa Facebook koru aria mahikanitie na makahikio mamenya gutire mathina ma kihiko mangietherwo kihonia guku social media matingikamarehe guku. Reke riu tuone kana ni magukigwa uhoro uyu na magicenjie na maundu mao mathiri matige kumanika utheri-ini wa social media. Baba kwa roho wangu Yesu ijaze Baba, ijaze tena Bwana, ijaze tena. Wakampia Baba, wakaumpia Baba, ijaze Baba, ijaze Yesu tena Bwana, ijaze tena. Touch me once more, touch me once more, touch me Lord, touch me once more, Lord, touch me once more, touch me Lord, touch me once more, touch me Lord, touch me once more, touch me once more, Lord.
Niguze Baba, niguze tena, niguze tena Bwana, niguze tena. Amen. Amen. Tufanye kitu moja. Amen. A prayer Amen. concerning 2024. Amen. Mwambie akushike mkono Amen. kuongoza. Hallelujah. Mwambie kwamba huu mwaka for his own good and blessing. Amen. Akuonee nafasi